ngase phone ki tungan tungan manipuri si phone sing digi maru ebe I pausing khonga charaga manipur to optional gi meke digi ma'am da share tawzi amasu ma'am ahan boina ma'am na khorang na ngai nari ba nareng mom samarjut ki paw ma hana content ng tang la khochara kana ma'am da share tawzara ngi amasu ma'am content ji katang sanga ga su ma'am de na mamut ta na ba ma'am da content ji howdagi loi pha pathok saraki NIA na nareng mom samarjut Patiala House Court puthokre Mars kunthraga mathoi fawbagi manungda serap court puthorakadori ngarang ayu angan meda New Delhi gi Indira Gandhi International Airport manakta leiba Immigration Office manaki mafam amadagi National Investigation Agency NIA gi akhanaba tim amana faaki Salai Holding Private Limited ki founder amasu managing director oiramba Tera Lakorpam laikai digi Narengmum Samarjit sai nifu tere apopa laikhidraba and Zagindro ngasi mafam adugi Patiala House Court puthokhibaga loina tha sigi kunthraga mathoi fawbagi manungda Imphal gi Uripok Serap Court puthoklagadori NIA na register tawtuna lakhotkhiba regular case number 12 by 2019 NIA Guwahati under section 120B 420 IPC amasum 1317 Unlawful Activities Prevention Act 1967 ga mari lainana case asigi upon be accused ni haiduna charge tawriba mioi manga gi manungda accused number 1 oiriba mahak ngarang NIA na formal oina arrest memo piduna phajilaga NIA headquarter gi custody da thamkhibane adubo ngasi mak New Delhi gi Patiala House Court Complex ta leiba special court NIA gi number 5 ta NIA gi maike digi mapu Manipur da puna gi dama transit demand prayer tawraduna puthorakhi mapu ngasi court asida ayuk pung 13 makhai dagi na numiyung pung 12 tarakpa phawbagi manungda puthorakani haiba thoidokpa pawdagi maki maike da lepkadaba defense council amasum council asibu assist tawgadaba council sing asi ayuk pung 13 makhai tarakpada Patiala House Court ki special court NIA asida lakhi adumainama NIA gi maike digi sumak pu court asida transit remand prayer tawraduna puthorakpada tangai fadana sangba formality sing pangthoktaba yadabana madupunamak thorang toraba matungda ngasi nungthil pung ani tarakpada N Sharmarjit pu court asida puthorakhi mapu NIA gi makok thongba official sing na yamna section ba security gi thorang sing lokhalaga court asida puthoraktuna makhoi gi maike digi ma amasum atopa mioi mari gi mathakta NIA Guwahati na register tawtuna lokhotkiba regular case adugi charge thasigi kungomdo di Imphal gi Serap Court Complex ta leiba special judge NIA Manipur submit tawkhre submit tawkhiba charge asida yumpham oiduna Hairiba Manipur gi NIA gi special court asina special trial case number 2 of 2021 register tawduna lokhatkre NIA gi maike digi Patiala House Court ki special court NIA court number 5 asida submission tawrukiba transit remand prayer adubu court asina kupna khanaraba matungda masigi special judge Dinesh Kumar Sharma na pikiba order amada N Sharmarjit pu mahaki mathakta charge sheet file tawre hairiba case aduga mari lainana thasigi kunthraga mathoi fawbgi manungda Serap Court Complex ta leidiba special judge NIA Manipur Waikhom Tonen maitegi court puthoknabigi ayaba pikhi N Sharmarjit pu NIA gi kangbuna Patiala House Court transit remand lownabigi dama puthorakle tabadagi mahak unanaba mahaki pokminaba mayambagi masanupa ama amasum manaunupa ama court complex asida lakhi loinana mauna linkhat kiba North East India Development Party NEIDP gi leiriba committee anigi manungda Central Working Committee gi General Secretary Mayanglambam Tolen busu party sigi hauji interim president oina thabak puriba Dr. NG Bijoy ex MLA na tharakpani haiduna lakhi hairi makhoi ahum ga narengam Samarjit ki defense council oigadori bisinga NIA gi authority da mak wari sanabagi matam khara pibinaba haijarakhi maduda NIA gi makhiri gi so ayaba pikhi adumainama sanagadori bu wari singadu maitei lol sabagi mota English natragana Hindi lol sananaba advice pikhi hairi ayaba phanglaba matungna mahaki imung manungi mioi ani NEIDP gi General Secretary yauna mahaki Defense Council oigadaba singa maka wari sanaki maduda N Sharmarjit ki maikedi gi haujuk phawbigi oina mangona khudong chaba natragana khudong thiba mata mayukna ba leitri NIA gi official singna su mahakpu phajana loinabiri haibaga loinana mahaki maikedi gi su makhoina satharagdiba case adu investigation gi thabak mapung phana cooperation piri habo bhamsu phungdokhi hairi Saurang na ngasi nungtil pung anirom tarakpada court asida puthorakhiba mak tangai fadana court na lakhat khiba
ट्रांस रिमांड प्रोसीडिंग की फैमिली की माइकई लाखिबा मियोइसिंग उनदुना वरी साबगो लोइना पुना पुंग अमरोम पाटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेरमलबा मतुंगदा अमुक हाना एनआईए की अखनब टीम अदुना महाकपो अकनब सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांगसिंग लखलगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स अदुदगी मखोइगी कस्टडीदा अमुक हाना पुरगा सखि हारि अदुमैनामा पाटियाला हाउस कोर्ट की कोर्ट नंबर 5 की स्पेशल कोर्ट एनआईए की जज दिनेश कुमार शर्मा थासगी कुंथ्राग मथोई फावगी मनुंग माकपु सेरप कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुथोकनबगी अयाब पीखरबसु हाइरिबा नुमित असि फावगी मनुंग करम नुमित माकपु इम्फाल की कोर्ट असिदा पुरकनी हाइबदुदि इनाए की ऑफिशियल सिंगे मैकेदगी फोंदोरखिदि हाइरेनसु पाव मन मखाताना फोंदोरखली अतोप पाव मना सुप्रीम कोर्ट ने एप्रिल 3 हेनरीगे पिटिशन खनरगनी सलिब थासी कुनगमरी द मिनिस्टर ओइबगी था तरुकी मतम एक्सपायर ओइख्रबा तरागा मंगा वंखै एसेंबली कंस्टिट्युएंसी की एक्स एमएलए अक्रम हेनरीना मिनिस्टर ओइबगी मतम संगदोहनबिनब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा फाइल तौखिबा सिविल रिट पिटिशन अदु कोर्ट असिना मथंग थागे तरेता लखत्तुनो खनरगनी पाउसी एसिना फंगबा पाउन हाइबदा एपेक्स कोर्ट असिना मार्क रिट पिटिशन सिविल नंबर 354 ऑफ 2021 अदु चीफ जस्टिस एस बोवदेना लुसिंग जस्टिस अहम की बेस द खननबगिदम मार्क मिनिस्टर ओइरकपगी अरोइब नुमित ओइकिबा था असिगी कुनग मरिदा डिवीजन बेंच असिगी कोस्ट लिस्ट की आइटम नंबर 17 दा लिस्ट तौरबसु मैटर असी खनदना यौसंगी सुटी मतुंगदा लिस्ट तौरकनबा डायरेक्शन पिरखरबा मतुंग ngasi petitioner ओरिबो ओ हेनरी गे मैकेद लेफकिबा काउंसिल सिंगने एपेक्स कोर्ट असिदा सिविल रिट पिटिशन असि यारिबा मखै अथुबा मतमदा लिस्ट तौदुना लखत पियु अमसु मसिबु खनबिदुना कोर्टना पिबिफम थोपा वयल पिबिनबगिदमा मेंशन तौखि हारि पेटिशनर काउंसिल की मैकेदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मरी लेनबा अथॉरिटी अमसुम चीफ जस्टिस ता मेंशन तौनबगिदमा हाइजखिबु वफम अदुदा अयाबा पिरखिबगा लोइनना ओ हेनरगी सिविल रिट पेटिशन असि मथंग थागी तरेता लिस्ट तौदुना खनरगनी हाइबगी थाजबा पिरखिबने हाइदि पनबा याबदी ओ हेनरी मसामंगना पिटिशनर ओइरिबा पिटिशन असि थासगी तरागा मंगागी नुंथिलदा कोर्ट असिदा फाइल तौखिबने अदुगा पेटिशन अदु एपेक्स कोर्ट असिना थासगी तरागा तरेते रजिस्टर तौदुना लखतखिबने अतोपा पावमना लुहोंगनबगी लुपा लाख 10 लौखरगा अतोपा नुपारा चेनखिबि नुपी अमसु ममा कोर्ट करखरे हौखिबा इंग लिसिंग अनिगा कुनगी सेप्टेम्बर 10 नुंसिनजबा नुपा अमगा चेन चोंगलबा मतुंग सयेसिगी लाखलिबा मे थादा लुहोंगनबगी मतम लेबलगा लुहोंगनबगी नि हाइदुना मयुम मकै सेमजिननबा मसुम अतै पोसै लैनबगी नि हाइदुना चेलुबा नुपागी इमुंगदगी लुपा लाख 10 लौरगा नुपी अंगांग लैरबा सिलचरदगी नुपा अमदा चेलुबा नुपी अमसु ममा इम्फालगी लंफेल पाता लैबा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की कोर्ट करखरे कोर्ट ममा मसा अनिसिबु सईसिगी लाखलिबि एप्रिल 10 कोर्ट करक्तुना मसागी वरोल सिंग पीना खंगनखरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलुंग पुलिस स्टेशन कोन बमोन कामपु अवांग लेकाइदगी चक्रम तनपी देवी सही हुंद्राको हुंदोय मपुरोइबा चक्रम मंगोल जाउना मसा नुपा चक्रम उपेंद्रो सिंह सही कुंथ्रागा तरुकना नुंसिनरगा सियलुबदगी लुहोंगनबा लुपा लाख 10 लौखरगा मसा नुपाना सियलुरबा नुपीबु नुपी अंगांग लैरबा नुपा अमदा सेलहंदुना इमुंगी इज्जत सोखनबगा मरी लैनना वकटपदगी सीजेम इम्फाल ईस्टना कंप्लेंट केस नंबर 8 of 2021 लखतुर ngarang कोर्ट करखरबसिंग अदुदि नुंसिनबा नुपादगी लुहोंगनबा लुपा लाख 10 लौरगा नुपी अंगांग लैरबा सिलचरदगी नुपा अमदा अमुक सियलुरबी इरिलुंग पुलिस स्टेशन कोनबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की उरुप लैश्रम लेकायदगी लैश्रम रेबिका देवी सई कुंथ्रा अमसुम माकी अपोकपि लैश्रम खोमदोनबी देवी सई यखैगा मंगा मपुरोइबा लेखिद्रबा लैश्रम एबो सौबने बमोन कामपु अवांग लेकायदगी चक्रम तनपि देवी सई कुंथ्रागा तरेना सीजेम इम्फाल वेस्ट वकलपगी मतुंगिना हौखिबा इंग लिसिंग अनिगा कुनगी सेप्टेम्बर 10 दा महाकी मसानुपा चक्रम उपेंद्रो नमागा नुंसिनजबा नुपी लैश्रम रेबिका देवी सनबिगी मतुंगिना सेन चोंखी मधुगी मतुंग हाइदोकपा अमदी लुहोंगनबगी मतम लेपनखी मसानुपा उपेंद्रो अमसु मसाना सियलुरबी लैश्रम रेबिका अनि असि लुहोंगनबगी नि हाइदुना नुपी मयुमगी इमुंग मनुंगना लुपा लाख 10 पीना बाहिरकपदगी अहानबगी ओइना मसागी अरैबा लुपा लाख 3 ना सेंदोय कादुना पुरुबा लुपा लाख 8 का पुल्लगा पुन्न लुपा लाख 10 पिखी मधुगी मतुंग लाखलिबे एप्रिल थादा लुहोंगनबगी मतम लेपतुना लैरबी लैश्रम रेबिका अपोकपि लैश्रम खोमदोनबी देवीगी सहीसिगी फेब्रुवारी अमदगी मफम खांगदना मांखरे हाइना खंगलखी मधुदगी महाक मसाना लेकाइगी अहल लमनसिंगा लैश्रम खोमदोनबी देवीगी इमुंग चतुना थौदोक्तुगी मताना खन्ना नैनबा चलुबदा मखोइबु सही थांगदुना ngangलखी
ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯛꯐꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯕꯨ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯡ ꯄꯥꯎ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 3ꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟ उरुप अवांग लेकायना माकी मसानुपी लाइश्रम रेबिका देवी सही कुंथ्रा अपोकपी लाइश्रम ओंगबी खुमदोनबी देवी युमदा हंजिलक्तरे हायदुना मांगखिबगी पाव हापखी तुंगदा मसाबु मराल क्या सिबिदुना अकी अखंग पीदिबा मांगख्रे हायदिबी लाइश्रम रेबिका देवी सही कुंथ्रा सि ममा लाइश्रम खुमदोनबीगा लौक्तुनरगा नुपी अंगांग लेरब सिलसरदगी नुपा अमदा सेनहनखिबा ओइरमले हाबा पाव मुसुंग असि फोंगनखि तेंतक मरुब पाव खरग मैम शेयर तौजरमगी उयान मियोय मरी सखंगदबसिंगना फाखरे उरखुल डिस्ट्रिक्ट की जैसमी पुलिस स्टेशन कोनबा तुमसोंग विलेज एरिया दगी उयान मियोय मरी ngarang ayuk pung 13 makai tabada NSN केगी केदरनी सिंगनबा सखंगदबसिंगना फाखरे हाइदि प्रेस ना फंगबा पाउदा फादना पुखरबा मियोय सिंग अदुदी पोय विलेज दगी पंगसंग RSI निफुगोतरे अपोकपा बारेंगम Ganan Rising say kuntraga taret apok palay kidraba Yangsi Rising Tusom Viles tagi Kumlat Basum say kunganipan apok pa Ningan Basum amadi Singay Viles tagi Tanraimi NK say kuntraga mga apok pa Ari Nikani Hairi Taudo aduga mari lenina Jesami Police Station na kiyasa malokot na miyoy sing rescue to na patabok sang sinbahaw kreye hain spaw man makata na fungdorakli Atopa pawa man mo san sibidagi lami sing mi paiba poknare Kaksing district ki manung sanba Wangu GP gi ward number 3 Wangu Terada yum na yokpa sasan kya siba yorokpa dagi lami sing mi paiba poknare veterinary department ya khangai sing na athupada miyeng sang biyu haina fungdorakli paw sinai haukiba sayol amaro masida laina layong khangdana yum na yokpa sa mathang narakpa dagi lami sing mi paiba poknari ngaida khanghaudana siba yorokpa dagi hena mi paiba pokle haina loitongba debena fungdorakli Hairiba areas the veterinary department is hasan ana layeng bagi kudong saba laitabana awaba kham thengna mayoknare athuba matamna mari lenaba district authority amadi veterinary department gi makok thongbasingna yengsin biduna lawmi sing awaba masum mi pai basi kokna na bahona biyo haina su makhata na fongdorakli atopa pawamana producer gi ayaba lawkhidabagi case file tawkhre Manipuri video film Thabatun gi anauba series 4-5 namnaba khotnabada mamangna producer oikiba mongsangai mayalekai digi Surjit Kanta ningthau khongjam sai nifu go tru apokpa lekhidraba en baige gi ayaba lawkhidabagi dam mi ahum gi mathakta district judge Imphal West miscellaneous case file ama tarokre miss case asigi dama defendant oiriba singdi Bisnupur gi ngaikhong khulen digi haujingna tera sanok lekai da leiba Bijoy Gupta Laisham say Yankaiga Mari Apok Palekidrabe El Tomso Defendant Asigina Loinabi Laishram Ongbi Binodini say Yankai Naikong Kulen Asidagi Laishram Ramananda say Kuntrakatar Hairiba Mi Ogum Asina Kies Asigi Defendant Oiduna Pal Tarokibani Plaintiff Oiriba Surjikantana Hairiba video film Simhana producer Oiduna Manipura Superhit Blockbuster oina Thabaton 2 amasum Thabaton 3 hairiba BB film hyper production gi makhada puthokre masisu copyright act ki makhada lairiba government of India na Central Board of Film dagi certified certificate sing paiduna film sing asibu mapu oiduna puthokibane Surjit Kantagi council na hairibadi nauna namlakadoriba Thabaton 4-5 asigi namak thasigi kunga tarukta Laishramda laiba Waroi Garden yaifa thauni thoram asi pangthokani haiba plaintiff asida thasigi kunga humdoida barton khakta pibirakpadagi makha taba series sing asi defendant sing asina namgani haiba khangalakibani hairiba yaifa thauni thoram asidi Mapari Art Production Khuman Pokpana Plaintiff asigi ayaba yaudabada natana Copyright Act 1957 bu thugaiduna mamangi producer asibu thawoi bidana ain yadaba mongna thawong sing asi chathabani haijaraki hainus paw man makhatari amasum tentakna manipur gi wangmra thopa pawng tanga me hapsaramge mapuroi ba hatpada senaba nupi amadi nupa gi manaw nupa phadok pikre haukiba kumja English singani ga taraga tarukta Aziruddin Jalal ko miyama hatpada senakiba nupi amadi Jalal gi manaw nupa ngasi North Tripura district and session judge na mapunji super jail gi phadok pikre hari ngasi court na phadok pikraba makoi ani adudi laikhidraba Jalal gi nupi Najima sei kunthra kani pa na masu ma gi manaw nupa Faizul Jalal sei kungani pani laikhidraba Aziruddin Jalal amasum mihad asida senariba
ꯐꯩꯖꯨꯜ ꯖꯂꯥꯜꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆ 19ꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯗ꯭ꯔ ꯔꯟꯖꯟꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯖꯤꯔꯨꯗꯤꯟ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯅꯖꯤꯃꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯖꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯐꯩꯖꯨꯔꯒ ꯅꯖꯤꯃꯥꯒ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯖꯤꯃꯥꯕꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯅꯖꯤꯃꯥꯅ ꯖꯂꯥꯜꯕꯨ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛꯇ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯤꯖꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯖꯤꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯐꯩꯖꯨꯜꯅ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯂꯥꯜꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯩꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ